ati bareba pastor. So they said those pastors, bariya mubona bafite insengero the zuzuye, ones you see who have full churches, bafite indi myuka, they have other spirits they are using. we yayishatse. Why don't you look for them? Numva abantu erega abantu bifatiye abandi, umuntu yazamura etage, umuntu yagenda muri V8 ngo agikuzimu. I've had people saying that whenever you're driving a V8 or whenever you have a very high tower, they say that you go in hell. Ubukene ufite ukaba utarabaza inzira ijyayo. The poverty you have and you have never asked the way to hell. Really? Arikoye. Niko. Urarota wagiye hanze. You're dreaming about going abroad. Baguhanurira visa ukararana inkweto. When they prophesy about a visa, you sleep in your shoes. None. And now, wamenye ko ikuzimu hari amafaranga. You've got to know that in hell there is money. Uraryamye nturajya. And you're sleeping, you've never gone there. Ndetse wo munsi wagiye ntuzagaruka. And even when you go there, you'll never come back to us. Uzagumayo umva. You stay there. Nazanye n'umupastori uyoboye itorero ryo mu rugo. I came with our pastor who is leading my home church. Reka haguruka basuhuze. Let her stand up and wave to the church. Hallelujah. Afite paruwasi toroshye hariya Nyamata. She has a very, very great parish there. Ni ujya unyohereza kenshi. At times, most of the time, she's the one who sends me. Amavuta rimwe na rimwe mubona hari igihe aba yayohereje nawe. The anointing you see most of the time, that belongs to her. Amen. Nawe turamwakiriye. So we welcome her. Ndongera gushimira umubyeyi wacu umushumba mukuru. I again thank our spiritual parent, the senior pastor. Imana ikomeze kumuha amavuta. May God continue to anoint him. Imana ikomeze kumwagura. May God continue to enlarge him. Kumpa iki cyumweru. To give me this week. Narimo mbitekereza nicaye hariya. I was thinking about it when I was sitting down. Mvuga ntari ko harya mu Gatenga mba naje kugirana. Asking myself, why do I come here in Gatenga parish? Zion ya Gatenga ni ikigaga cy'ibyanditswe. Zion in Gatenga, it is a barn of scriptures. Hari ifumbire y'ibyanditswe. They have fertilizers of scriptures. Hari igihe bambwira nkavuga ngo se nzasoma he none. There are times they come to tell me, come and preach, then I ask myself, where am I going to read this time? Kurikije abarimu banyuza ha muri Afrika haguruka zose. Following the teachers who passed this pulpit from Africa arise. Nibuka amagambo umushumba mukuru abwiririza ha. I remember the words the senior pastor preaches when he's standing here. Nibuka abashumba banyura ha. And I remember all the pastors that pass by here. Nibaza ariko. And then I ask myself, harya ubiki cyumweru abantu baricaye nyine ngo barantegereje yewe. Now this whole week people are sitting waiting for me. Hari wigeze kumbwira arambwira ngo bivuga ubutumwa ryawe turagukunda ngo ariko ntabwo riri professionnel. One of the believers became frank with me and told me, Pastor, you know what? We love your preachings, but then you're not a professional preacher. Ikagira inkuru. And I said, yes. Byagenze bite? What happened? Ako kantu wongeyemo. That thing you added in ko kabyishe none is killing everything. ati sasa wowe urabwiriza You preach, you kandi know, ubwiriza neza and really preach very well. ijambo karishorera You follow the word very wajya well. kugeza hagati ukaririmba. But when you go into the middle, then you kill everything. Nta muvuga butumwa ukomeye uririmba. There is no a great evangelist who Ndese sings. ni ibyo. Then I said, that's the problem. Namubwira ndi cyiza kirimo. I said, now the good thing in it, mu bavuga butumwa bakomeye sindimo. among the great preachers or evangelists, I'm not among. Reka mbe niririmbira So now tukiri let me hasi sing for the hariya. meantime. Ubwo ni inkomera nyine nzabireka. When I become great, then I'll put aside singing. Data we. None navuga se indirimbo zo zizaharirwa abandi. Then I asked myself, what about the songs? Who is going to sing them? Ubwo nawe uraje rero n'umuhanzi uririmbe nugera hagati ubireke. Now also you as an artist, you're going to sing, and when you get somewhere, you stop. Noneho ndarambwe ngewe rero niba sinzi ukuntu abantu bajya banyisanzuraho kenshi. I don't know why most of the people, they are so close to me. Unda si sasa rero. Another one told me now, Umuntu aragukurikiranye.
when we are following you, topic nziza, a very good topic, ijambo rarimanutse, and you come down to the word, ushizeho indirimbo, and you put the songs, turafashijwe, and we are so much touched. wageze hagati ntuyirangize, But then when you go in the middle, you don't finish the song, ukabushizeho indi, and you put another song there. ukabushizeho indi, You put another song. wagabanyije akavuyo ariko. Well, why can't you stop that confusion? Hey, So I said, yes. ahubwo we nakubonye. Yeah, and then I'm seeing you. Ni wewe wa mbere wafashijwe. You're the first one who was touched by my Byibura ubwo teachings. wamenye ko ari nyinshi. At least you knew that the songs are so many. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sanga ahubwo ibyo bisa akavuyo. Then I came to find what they called confusion. Kuri nge niyo mavuta. To me, that is anointing. Hallelujah. Kuri nge niyo mavuta. To me, that is what is anointing to me. Ubu mpagaze aha nkabwiriza. If I stand here and I start preaching and I Ubwo rero ngo preach, nagendeye kubavuga ngo sindirimbe. that I'm basing on the people who are telling me not to sing. Iminota bampaye kubwiriza. The minutes or the hour they've given me to preach, Sinzi ubu nayirangiza ntabatutsera. can I finish them without me Ko biba insulting byakakaye you? cyane. Noneho undi abaratangiye nawe aranyandikiye. And another one wrote to me again. Arambwira tumva rero. He said, now listen, Pastor. Nabonye watangiye kwiha ibyo kubwiriza utaririmba. I saw you when you started this Ariko kind of none. things, preaching and on Ibi singing. noneho ndabigira nte? So I said, now what am I going to do this time? Uririmba. He said, you should sing, Pastor. Ngaho rero. I said, this is what? Icyo nakuyemo rero. So one thing I got out of it, Nzakomeza mbe nge. so I'll be myself. Nzakomeza mbe nge. I'll be myself. Na Yesu yagiye atabirangije. Even Jesus went without finishing the work. Na Yesu yasize bimwe abantu Jesus batanyuzwe. left some of the things that people were not satisfied. Abigisha barimo bambwira batari kose udusize ute. The disciples were saying, how are you leaving us, Jesus? Akababwira ati byiza nuko ngenda. In others, he said, the good thing None is ibyo that I Yesu leave. atarangije. Now what Jesus did not accomplish, Ni njyewe uzabirangiza. how am I going to accomplish Reka it? nikorera ibyo So nshoboye. now let me do what I'm able to Hey, do. hallelujah. Hallelujah. Ejo hari uzambwira ati niyo haleluya uyigabanye. Tomorrow somebody will tell me, stop that hallelujah, it's Ejo hari too uzambwira much. tugabanye kugenda And genda. another one will tell me, stop walking, that is too much. Nazabivamo. So what am I going to do? Noneho rero umuntu ajya afatisha icyo ashoboye. Now let each and every one of you hold what they can Ninjya mu handle. ijambo ufatiraho. When I go into the word, you go Ninjya mu ndirimbo hold. ufatiraho. When I sing, you go along with me. Dore noneho n'ikibazo kindi. Now there is another issue. Erega n'indirimbo si izanjye. Even the songs are not my own. Ni iz'abandi. They are for other artists. Aho. Abavuze ngo ndituririmba iz'abandi. So now for the people who say we should not sing Noneho other people's songs. Bibiliya yo ni iyanjye se. Now is the Bible mine? Erega nayo si iyanjye. The Bible is not mine as well. N'ubundi Imana yatugiriye It's yadutije just gusa. by grace that God gave us. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma rero uyu munsi ugira kabiri. And now this second day of our preaching, Hagiye gukurikira iki? what is going to follow? Nicyo ngiye kubasaba rero. This is what I'm going to ask you. Ukuntu mundebye. The way you have looked at me, Murasa naho mugiye kubyemera ntarabivuga. it's like you're going to accept even before I ask for it. Amina. Amen. Naje gusanga uyu munsi. I came to find out that today, Umunsi wa 31 w'iminsi 40. the 31st day of the 40 days of prayer and fasting, Ukwezi kuruzuye. the month is full. Ukwezi kw'iminsi myinshi. Ukwezi kugira iminsi 31. The month that has so many days to 31st days is full. None Now, ukwezi kuzuye. when the month is full, Tuvugana n'Imana. speaking to God, Imana ivuga. God speaking, Uyu munsi ndakora iki? then today what am I going to do? Mana mbwira. God, what should I do? Mbwirize. Should I preach? Ndirimbe. Should I sing? Senge. Should I pray? Mpanure. Should I prophesy? Vuge mu ndimi. Should I speak in tongues? Simbuke. Should I jump up? Mbyine igisirimba se. Should I dance our local dancing? Nkora iki? What should I do? Icyo ngiye kubasaba rero. So what I'm going to ask you is this. Icyo mubona kije. Whatever comes, Mumfashe kuri icyo. help me with this. Icyo umva. Ntuze kumbwira ngo icyo wari utangiye ntukirangije. Don't tell me you have not finished the first thing you started Ntabwo with. nabirangiza. I can't finish it in Mbese ngiye kubaha gatogo. Now I'm going to give you a mixture Imvange. of all. A mixture of Ibintu all. bivangavanze. Many things which are so mixed Umuntu up. wenyine yivangurira.
Each one of you is going to get their own. n'ubundi iyo ugiye kwiyarurira ntubiterura byose, Even when you're going to give yourself food, you don't take everything. ugenda ufataho kamwe kamwe, Now take part of it. cyangwa se Or biterwa n'uko wiriwe. it depends on how you spent your day. Ibyo ntanga byose niwumva nta kigufashije urekera aho utahe. Whatever I say or I sing, if it does not touch you, then you can just go home in peace. Nakugira nte? So what will I do with you? Amina. Amen. Oh hallelujah. Hallelujah. Naje gusanga iminsi 40 I came to find that the 40 days, gahunda no kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 z'umugoroba. the program is from 6 a.m. to 6 p.m. Noneho tugera mu rugo saa 2 saa 3. So now we get home at 8 or at 9. Ahubwo tuzasanga ari iminsi 50. We may find that we are spending 50 days in prayer. Ari amasaha yo tuzayashyira he? What about these hours that go over? Uziko dukora 40 tugashyiraho n'inyongezo. Do you know that we fast 40 days and we even put more additions? Niyo mpamvu rero So that's why utaza kumbwira ngo we wasenze ngo urumva unaniwe. you will tell me that you have prayed so hard and you're so tired. Nanjye ntaho naciye. Me, I didn't pass anywhere. Ndetse icyo nakuboneye 40 What I've seen in the 40 days, hari ibirigabanyaho. there are some kgs it takes Ukoroha away. noneho. And now you become light. Niba ari ugusimbuka usimbuka. If it's jumping, you're going to jump. Kandi niwumva warembye wiyicare. And if you feel you're so bad off, you can remain sitting. Hari wigeze kumbaza ngo ariko ngo Zion ngo 40. There is one person asked me, but Zion, what about the 40 days? Ngo Yesu yarayirangije. Jesus finished everything. None se ni Yesu uri kuyisenga si Now, twebwe. is Jesus praying the 40 days or we are the ones praying? Yesu yarayirangije hasigaye twebwe. Yes, Jesus completed his 40 days and we are remaining. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Reka nsome Let us wa read. murongo wacu Abikorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 13. Let's read the epistle of Paul to the Colossians chapter. Hanyuma nze mukanya rero nanjye mfite amatsiko sindamenya ngo ndabigira. I am also eager to see what is coming after. Hari ibyo umwuka yanganirije muraje There's mubibona. the Spirit has spoken to me. You're going to listen to it. Abikorinto ba mbere First Colossians ibice 16 chapter 16 umurongo wa 13. verse 13. Igice cya nyuma gisoza iki gitabo. The last chapter of this epistle. Murongo uvuga ibintu byinshi. It is a one verse, but then which has a lot of things inclusive. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Be watchful, stand firm in the faith. Mube abagabo nyabagabo. Act like men Mwikomeze. and be strong. Ibyo mukora byose Let all that you do mubikorana urukundo. be done in love. Uwo ni umurongo wa 14. That is the 14th verse. Mube maso Be watchful, mukomerere mu byo mwizeye. stand firm in your faith. Mube abagabo nyabagabo. Act like men Mwikomeze. and be strong. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paulo hari cyamuteye kwandika uru rwandiko. There is a reason that triggered Paul to write this episode. Yari afite amakuru y'itorero uko rihagaze. He had the news of the church, how it was standing in those Yari yamenye times. neza ubuzima bw'itorero. He had got to know the life of the church. Yari umushumba udasanzwe. He was a very special, extraordinary Yakurikiranaga pastor. ubuzima bw'amatorero yose He yatangiye. would follow up all the lives of the churches he had planted. Uzasanga inzandiko ze nyinshi agenda asubira mu rwandiko rwa mbere urwa kabiri. You will find that in all the episodes he wrote, you find the first and the second. Yakundaga kubaza amakuru y'amatorero. He loved asking about the news of the churches. Kubera ko icyo gihe nta koranabuhanga ryari ririho. Because by that time there was no technology. Nta tumanaho bagiraga There was no ryihuse. communication that was fast. Bakoreshaga inzandiko. They used only letters. Uzumva ko yoherezaga abadiyakoni n'abadiyakonikazi. You hear him sending deacons. Bakatinda mu nzira cyane. And it would take long in the journey. Hari abitwa ba Foyibi yoherezaga There are some who are called Phoebe. mu itorero ry'i Roma. We send the church of Rome. Hari abandi yoherezaga akababwira ati uzanshyirira umukuru w'itorero. Others he send them to take it to the elders of the church. Nyuma yo kumenya amakuru y'itorero ry'i Korinto, After getting to know the news about the church in Corinth, yabandikiye uru rwandiko. he wrote to them this episode. Ariko hari icyo rwari rwibanzeho. But then there is something it was basing on most. Muri uyu rwandiko In this episode, ruba rufite impamvu.
It has a reason. ruba rufite uwarwanditse, It has a person who wrote it, igihe yarwandikiye, the time they wrote it, abo yandikiye, the people they are writing to, n'impamvu itumye and the abandikira. reason why they are writing it. Batekereza ko uru rwandiko yarwanditse muri 55 It is thought that he wrote this letter in nyuma ya Kristo, after the birth of umwaka wa Jesus, 55. 555. Hanyuma amenya amakuru y'itorero yasize. And so he got to know the news of the church he had left Iryo behind. torero ryavutsemo intambara, This church had a lot of battles rivukamo imyumvire itandukanye, and different understandings rivukamo inyigisho and z'ubuyobe, different teaching which are false rivukamo gusubira inyuma, and different backslidings, ryewe ryinjiramo n'ibyaha. and then even sins entered Pawulo into the abimenye, church. So when Paul got to know this, uru rwandiko rwa mbere this first episode of the Colossians, yarwanditse ababaye. he wrote it with sorrow. Nurusoma When you read about it, uzasanga Pawulo yari afite amahane menshi you'll cyane, find that Paul was so annoyed. yarwandikanye ubukana bwinshi, He wrote it with very much annoyance. yarwandikanye umubabaro He mwinshi, wrote it with a lot of sorrow. yarwandikanye gucyaha He gukomeye, wrote it with a lot of chastenizing. yarwanditse afite igitsure He kibi. wrote it with a very bad anger. Arababwira ati ariko And then he says, abantu nasize mwuzuye the umwuka people I w'Imana, left you full of the Holy Spirit. nari mbasize mbona I mwakuze, left you knowing you're now getting old. none musubiye kuba Now abana. you're coming back to being children. Byagenze bi? What happened to you, Niki Colossians? cyabateye? What happened? Reka mvuge ibintu bitatu byatumye yandika uru rwandiko. Let me tell you about 3 things why he wrote this episode. Icya mbere The first thing, kwari ukwigisha itorero it was to teach the church ryari ryagize intege nke, that was having kugira ngo weaknesses, akosore that he may correct ibi bikurikira. what they follow. Icya mbere The first thing that yari followed, yamenye ko hajemwo amacakubiri, he knew that they have come up divisions. hari hajemwo ibice, There were divisions in the church. bamwe bagaherera abandi bagaherera. Some were on this way and others on that way. Uzabisoma mu gice cya mbere umurongo wa 10, You'll find it in the first chapter in verse 10, wongera usoma ibice bine umurongo wa 21. and read chapter 4 verse 21. Iyo ni impamvu imwe yatumye abandikira. That is the first reason why he wrote to Yashakaga them. gutanga inama He wanted to give advice kugira ngo abagarure mu bumwe, that he may bring back them to unity, bareke kwimakaza ibice. that they should not bring into Iyo abantu divisions. bavuze ukubiri When people are speaking two things in nta different mbaraga ways, bagira, then they don't have power at nta kintu all. bakora ngo They bagishoboye. can't do anything and manage it. Icya kabiri, The second reason, yari yamenye ko he had known about mu itorero ry'i Korinto that in the church of Corinth, hadutse ubusambanyi there bukabije, was very bad fornication. ubusambanyi budasanzwe. Fornication that was not Mu bice usual as bitanu usual. umurongo wa mbere uzabisoma, Chapter 5 verse 1, you find it there. aho yasanze aravuga ngo ubusambanyi bwadutse muri mwe nta handi bwabaye ku isi. Where he was telling them that the fornication among you, I've never seen it anywhere in the world. Avuga ngo aho umuntu w'umugabo yurira uburiri bwa se, He was saying whereby a man goes on the bed of his father. mwatewe n'ibiki. What happened to you, Iyo ni Colossians? impamvu ya kabiri yamuteye That is kwandika. the second reason why he wrote this Harimo amagambo episode. akakaye There are cyane. very hard words here. Icya gatatu, The third reason, arababwira ati ni gute muburanira abantu badakijijwe? he said, how can you support or defend people who are not saved? Abakristo iyo mwapfubiranye, iyo mutumvikanye, ni gute mujya kubwira abadakijijwe ngo babakize? You believers, if you have issues in your midst, how come you go to the unbelievers to solve your issues? Aha ni mu gice cya gatandatu This is the chapter, the 6th chapter cy'Abikorinto ba mbere. of the first Colossians. Yari arimo abagira inama. So he was advising them. Niba pastori na pastori If a pastor to pastor, kutumvikana birashoboka, they have misunderstandings, that is possible. ariko nimuhamagara abandi But bapastori, then call other pastors to unite you. umuririmbyi n'undi. If a singer with another singer, Kuba hari icyo batumvikana if they birashoboka, have some misunderstanding, that is ariko possible. nimuhamagara abandi But baririmba. then call other singers. Mureke kujya kuburanira abantu badasenga. Don't go to the people who don't even go to church. Barabakoba bakabaseka. They even laugh at you. Pawulo abagira inama. Paul was advising them in this way. Aha ni mu gice cya mbere ndi kuvuga. This is the first chapter that I'm saying. Icya kane muri iki gice cya mbere, The fourth thing in this first yari arimo abagira chapter, inama ku bijyanye no kwangiza ifunguro ryera. he was advising them on how they defile the Holy Communion. Aha ni mu bice 11. This is the 11th chapter. Itorero ryakoraga igaburo, The church would make up the Holy Communion. bakoraga ifunguro ryera, They would make up the Holy Communion, icyo bitaga agape, what they called agape, icyo bitaga umusangiro w'urukundo, what they called agape, the sharing of love. babitangira neza. They started it very Bose well. bagasangira ibyabo. All of them shared everything Ya together. macakubiri ngwaze, So now when the divisions came in, igaburo ntibarireka. they didn't stop the Holy Communion. Bakarikora, They would do the Holy ariko dore Communion. ibyavutsemo. But then see what came up. Batangira kugenda
basangira uko basumbana. So they started sharing according to their levels and categories. Abaherwe ukwabo, The rich people on alone, abakire, and the medium rich people, abakene, and now the poor. abari hasi bo baza kuza bagasanga And the byaraje. poor, whenever they came, they could find everything is done. Pawulo abimenya ayo makuru. So Paul got to know about this. Noneho bajya kubihuza, So whenever they came together, abamafiriti hari, now the people with chips here, abibijumba hari, those with sweet potatoes here, abinyama hari, those with meat here, abidodo hari. for those with greens there. Abantu babwira Pawulo batakavuyo kari mu igaburo. So people told Paul the confusion in the Holy Communion. Arababwira ati noneho So now he said, mubihagarike, stop that. mwe muhagaze. Stop that. Umuntu wese aririwe. Each and everybody should eat from their home. Buriya baje kuzana imigati. So when they brought bread, hari uwigeze abona ukuntu tukora ifunguro ryera. one person saw how we do our Holy Communion. Aravuga ati ariko akantu muha abantu, They said that the peace you give to people, ntagiye mukareka ko. why don't you leave it in the way anyway? Mujye mwihangana igaburo murikore rimwe mu mezi 6. At least try and make it in 6 months. Nimurangiza And after that, basi mugure sandwich umuntu ajya afata at umugati. least buy a whole bread and give each person a piece. Tuti noneho gose umugati yo ni inzara. Then we shall say, then that is not Holy Communion, that is satisfying our hunger. Aravuga ati no, ibyo ni mubihagarike. He said, you should stop that. Mushake ikintu muhuriraho mwese. Get one thing that you Niba all of you agace can get. gato, Even if it is a small piece of it. ugafate kavuge ngo ni umubiri wa Kristo ariko bitavuze kuri You guhaha. take it showing that is the body of Christ but not getting satisfied. Kuko mwangije igaburo. Because you have defiled the Holy Communion. Icya kabiri, Second, Pawulo yari arimo yandikira iri torero gukosora inyigisho z'ubuyobe ku by'umuzuko. Paul was writing to the church of Corinth about the false teachings about resurrection. Mu bice 15 In chapter 15, yari arimo ababwira ngo he was telling them, yarangije kubigisha umuzuko. when he had taught them about resurrection, Abandi baraza barababwira batari ko others came and said, you know what? muzagira ubwenge ryari. When are you going to be wise? Umuntu arabifatiye Now this just sized your mind ngo abapfuye bazazuka. that the people who died are going to resurrect. Namwe muraho ngo abapfuye And bazazuka. you have accepted it that they are going to resurrect. Mwagiye mureka kwishuka. Why don't you stop lying to yourself? Nusoma aha hantu When you read this chapter, uzasanga Pawulo arimo asubiza kandi ababagiraga bari abahanga cyane. you will find that Paul is answering to these wise men who were teaching the church in Corinth. Nibwo yababwiraga atari ko se abo bababuza umuzuko kandi ari abahinzi, ari aborozi, ari n'abazi by'inyenyeri n'ukwezi. Amakuru bafite ntabwo bazi ko ikintu gihinduka mu kanya gato. So he was challenging them, telling them, how come the farmers, the astrologists, the people, the reelers of cattle teach you about resurrection? Don't they know that things change? Yashaka gusubiza So he wanted to answer. abarwanyaga umuzuko. The people were fighting resurrection. Icya gatatu, Third, Pawulo yashakaga gukosora inyigisho Paul wanted to correct iz'abantu bari bafite ku rushako, the teachings about marriage, iz'abantu bari bafite ku mpano, teaching about the spiritual gifts, iz'abantu bari bafite ku nyama zaterekerejwe ibigirwamana, the teachings about the foods offered to the idols, iz'abantu bari bafite the teachings that people mu have. itorero bari bafite ikibazo ngo cyo gutega ibitambaro. In church, they had a problem of putting on veils. Pawulo baramwandikira bati tubwire, So they wrote to Paul and said, can you explain to us inyama zaterekerejwe ibigirwamana tuzirye tuzireke? the meat that has been offered to the idols? Should we eat it or should we not? Utese ibyo ni ibiki? Then he asked, what is that then? Iyo bagiye kubaga, bagiye kubaga inka When they are going to slaughter a cow cyangwa se itungo, or any animal, hari ahantu bayerekeza. there is a place where they take it. Ngira ngo na hano niko bigenda And I niba mutari think mufite this ayo is makuru. how it is in our butchers. Iburasirazuba They face it to the eastern. abantu baravuga batari ku izi nyama And so the people were ko asking, hari izindi mana bazituye, this meat, it is offered to other gods. izi nyama tuzirye bimeze bite? Should we eat this meat or not? Pawulo arababwira ngo So Paul told them, njyewe ku bwanjye Pawulo, I myself, Paul, imana nakurikiye the God that I have followed, nta yindi mana ikibaho muri njye.
There is no any other God within me. Inyama inka bayibaga bayerekeje epfo Whether they bayerekeje slaughter the cow upside down, bayinyuza munsi yibuye whether they bayinyuza munsi pass it y'igiti through the stone or under a tree. ariko kubw'abakristo bato But because of the young believers in your midst bakikanga izima that are still scared of these idols, yewe Pawulo inyama ndaziretse then Paul, I'm leaving the meat alone. n'ubu abantu benshi ngo baretse inyama ngo Pawulo yarabivuze Now many people have left eating meat that because Paul talked about it here. nawe suziretse hari abazi kubujije Now you're also leaving it because they have stopped you. Pawulo ibaze nawe kubaza Pawulo ibintu bijyanye n'inyama Now imagine asking Paul about things concerning meat. noneho rero baramwandikira So now they wrote to him bati none se and they said, now ibitambaro abadamu bite what about the veils and the women? What about it? yeah. Oh. igitambaro A veil? hari abantu cyafungishije hari abantu cyatandukanyije abagabo n'abagore ngo yanze gutega igitambaro. There are people it has taken to jail. There are people it has made to divorce between men and women that she has refused hari to abigeze put on a kwanga veil. bababwiye ngo nibakuremo bifotoze bajya gufata irangamuntu baranga. There are some who were told that take away your veil and take the photo to put in your identity card. They refused. byarinze kujya muri minisiteri y'ubutegetsi It went to the Ministry of Justice. babyizeho bati noneho nimubareke. So when they had to study about it, they said just leave them in their abantu beliefs. bafashe imyizerere bamwe bayishyira mu gitambaro abandi bayishyira mu nyama abandi bayishyira mu rushako abandi bayishyira he. Pawulo yari arimo akosora ibibazo byaje mu itorero. Some got hold of their beliefs and put them in veils, others in meat, others in different things. So Paul was coming to correct all this chaos. Itorero ry'uyu munsi The church of today, hari ibintu birimo kuturwanya. there are things that are ibintu fighting us. by'imyizerere mito The things of small men abantu aho beliefs, bavukiye ngo bakuriye where they have been born, where you've been brought sinzi up. inyigisho muri iki I gihe don't know what kind of teaching abantu today. barimo barihererana abandi bakababwira ngo umva People are telling people secretly isezerano rya kera ryararangiye. that the Old Testament is finished. aba bantu birwa bababwira ngo ni abatambyi ngo ni abashumba bakuru barababeshya. These people who tell you always that they are priests, they are high priests, ibingo that is a lie. byo kuzana ngo amaturo ngo ibya 10 mwararindagiye. These things of telling you to bring your offerings, paying your tithe, those are long time ago things. uyu mwanya muri iri terane In this moment in this church, ndatangariza itorero I ry'uyu am munsi announcing to the church of today isezerano rya kera that the Old Testament niryo ryabyaye irishya is the one which gave birth to the ntago New Testament. biratandukana So they have never been separated. ntago They birarwana. have never fought each other. none abatubyaye tubareke ngo ubwo Now, should bashaje. we leave the people who gave birth to us because they died? ubu papa na mama mbabwire ngo ntacyo bakivuze ngo ubwo ndi umusore. Should I tell my mother and father that you have nothing to do with me? iyo ni because imyumvire I'm a young y'ubuyobe. man? That is a false uyu munsi teaching. ndabwira abakristo Today I'm telling you mube believers maso that you should be watchful. mukomere mu byo mwizeye Stand firm in your faith. muhagarare mu byo mwizeye. Stand firm in your faith. yesu kristo uko yari ari Jesus the way he was, n'uyu munsi and niko ari so he is today. niko azahora And kuzageza this is how iteka he's going ryose. to be it forever. Oh, hallelujah. Hallelujah. mukomerere mu byo mwizeye Stand firm in your faith. uko wahamagawe The way you were called. wikomeza kumva inyigisho Stop hearing different kinds of teachings. wikomeza kwakumira ibyo ubonye byose. Still stop swallowing whatever hagarara you mu find. mbaraga za Stand firm in your power. hagarara wamamaze yesu Stand and proclaim Jesus. wagukuye mu The bigirwamana one who took you out of idols. akagukura mu magana menshi And he took y'abanyabyaha you out of the multitude of akagukura mu sinners. mwijima. He took you out of darkness. uwo niwe This is the twamamaza one we proclaim. uwo niwe This is the turirimbira one that we sing uwo niwe for. tubyinira. That we jump up. haleluya. Hallelujah. urareka gutanga icyacumi ugasoma ibyanditswe. You stop giving up your tithe and then you start reading the scriptures. wareka guterana ugasoma ibyanditswe. You stop congregating and continue to read the scriptures. ngo Pawulo yaravuze ngo ni house church ngo And you itorero ryo said that Paul said it's a house church. itorero ryo mu rugo. The house church. Pawulo ntiyigeze akuraho amatorero Paul did not take away the church. ahubwo yaravugaga ngo iyo muteranye Instead he said whenever you congregate, ngo bimera bite. how does it be? umwe ahabwa n'uwo mwuka
Everyone is given by that spirit. ariko yarangiza akavuga ngo musuhuze kwa Muhire itorero ryo mu rugo. But then afterward you said you should greet the church of Muhire, the home church. None abantu bagumye mu rugo ngo niko Pawulo Now yavuze. people have stayed in their home, that this is how Paul said it. Ntimukirengagize guterana. Do not fail to come to congregate. Tugomba guhura tugaterana. We should come and congregate together. Uko icyuma gikaza ikindi. Because that's how iron sharpens iron. Niko umuntu akaza mugenzi So we. that's how you sharpen your neighbor. Asafu nibaririmba. When Asaph sings, Protokole baje kare. and the ushers have come Abinginzi early, bahageze. and the intercessors are already Abapapa here, bije. the fathers Abamama are here, bije. the mothers are already Abapastori come, bazi. the pastors are Umuntu already ayobore come, gahunda. and each and every Urwo one of them. ruhurirane So all this niwo congregating rwubaka umubiri wa is Kristo. what builds the body of Nibwo Christ. rucana It's the umuriro. one that fires the light. Uyu muriro And this fire niwo twota. is what we come to Nusohoka ukagenda wenyine when you go uzazima. outside alone, you will die. Uzazima. You will be burned out. Uzatakara. You will be lost. Ariko hagarara mu byo But wizeye. then stand firm in your faith. Wikwishinga inyigisho ziri aha hanze. Do not base on the teachings outside here. Z'abantu batangiye amatorero akabananira. Of the people who started churches and they could not finish them. Hari abantu babarakara aha hanze. There are people who are so annoyed outside here. Nawe ntiyumva impamvu. They don't also know the reason why. Yubatse urusengero. Why they built a church. Agura ibyuma. They bought the instruments. Byiza. Very good instruments. Afite amafaranga. They have the money. Ariko yakingura abakristo ntibazi. But whenever they open, there are no believers to congregate. Ndetse akajya yishyura bamwe. They even pay some to come. Akavuga ati ngize iyi modoka ndabishyurira muzi. See, I have the cars to transport you to come to church. Nagira cyakabona baziciyeho n'amaguru. Whenever he see, they say passing them by their foot. Yeah. Oh, what a sad story. Ati bariya bapasiteri. So they said those pastors, Bariya mubona bafite insengero the zuzuye. ones you see who have full churches, Bafite indi myuka. they have other spirits they are using. We yayishatse. Why don't you look for them? Numva abantu erega abantu bifatiye abandi umuntu yazamura etage umuntu yagenda muri V8 ngo agikuzimu. I've heard people saying that whenever you're driving a V8 or whenever you have a very high tower, they say that you go in hell. Ubukene ufite ukaba utarabaza inzira ijyayo. The poverty you have and you have never asked the way to hell. Really? Ariko ye. Niko. Urarota wagiye hanze. You're dreaming about going abroad. Baguhanurira visa ukararana inkweto. When they prophesy about a visa, you sleep in your shoes. None. And now, Wamenye ko ikuzimu hari amafaranga. you've got to know that in hell there is money. Uraryamye And nturajya. you're sleeping, you've never gone there. Ndetse wo munsi wagiye ntuzagaruka. And even when you go there, you'll never come back to us. Uzagumayo umva. You stay there Amerwa completely. ufite. The way you want money, Abo rero so these nibo people bari kubona insengero. are the ones who are seeing churches, Umwuka w'ishyari. the spirit of jealousy. Bakavuga ngo byose And they say everything. tubibure. Let us fail to get anything. Tubitagagure hagati. Let us break it into two. None se nka kuriya Muhire. Now you see Pastor Muhire. Niki kintu aba yakoze nge ntakora. What has he done that I have not done? Data we. Oh. Umunsi mpamagarwa yarahari. The day I was called, were you there with me? Azi iki Imana yampamagariye. They know why God called me in the first place. Ngo ariko ngo mwese ngo mwirwa muririmba gitwaza. But all of you keep on singing Gitwaza. Yeah. Oh, Bitonde cyane. just be watchful. Imuhamagara umunsi mwambika bari bahari. The day he called him and closed him, were you there? Ngaho nibamukurikire rero. Now, okay, you follow him. Ntizikinze aha hanze. It is not closed. The churches are closed. Baragerageje biranga. They have tried and they Barakubita failed. biranga. They tried and failed. Yagize ati What did he do? uyu mugoroba mwese hari uwo yahamagaye. In this evening, did you call any one of you? Si ku giti cyawe se. It's just by yourself. Nibareke umwuka w'ishyari Let them basenga leave the Imana. spirit of jealousy and praise to Iduhamagara God. niyo The one who kwizerwa. called him is No kubikora He izabikora. will do it. Hallelujah. Asafu muririmbira Imana mujye mumva hasi. Sing to God and be close to him. Abapapa mukorera Imana. Fathers, serve the Lord. Muhagarare mu byo mwizeye. Stand firm in your faith. Abamama Mothers, mube maso. be watchful. Muhagarare mu byo Stand mwizeye. firm in your faith. Papa Bishop By Bishop, uzarangirize mu byo wizeye. complete in whatever you had faith in. Bazahorana amakakama n'itoto no mu busaza bwa. They have gentleness on their Nari body. umusore none ndashaje. I was young and now I am Sinabona old. umukiranutsi I have never arekwa. seen a righteous man cyangwa mu begging. rubyaro rwe Or that the rusabirize. children should beg for bread. Iyo ni Imana Hallelujah. twakurikiye. It's the God that we Iyo have ni Imana believed in. twizeye. We have believed in.
My God. azafu mwihute umuriro Asaf, uratse. come up quickly. Harya ngo tujye tubica ku ruhande. That we should not mention about it. Niba Imana itaraguhamagaye If God did not call you, jya gucuruza. then you go and do business. Urebe ko naho yaguhamagariye naho. And maybe you see if you have a calling of doing business. Mikrofone yiriki. Why do you want the microphone? Nayo ga ntiyoroshye. It's not easy to hold this microphone. Jambwira abakristo ariko mugira ngo kubwiriza biroroshye. I always tell the believers, do you think it's easy to preach? Uzi guturuna ubwonko amagambo yose Do you ukayavuga. not thinking of all the words to tell to people? Ugahera mu kwa mbere kugeza mu kwa You 12 start from January unto December utaratuka abantu. when you have never defiled anyone. Abadafite umuhamagaro rero For those who have no calling, iyo bafashe mikrofone when they get hold of this microphone, nugucagagura. then they will just break you into two. Ngo murandeba mute. Say, how do you see me? None wagira ngo bakurebe bati. How do you want them to see you? Hari amavuta. There is anointing and oil. Iyo hari amavuta hari When there itandukaniro. is anointing, there is a difference. Kandi amavuta And then anointing, Imana ngo yayahaye uwishaka. God gives it the one He wills. Ihamagara uko He ishaka. calls the way He wants. Itanga uko And gives the ishaka. way He wills. Kandi ngo uzaherekeza abo And yahamagaye. you will follow the ones He Kuzageza calls. barangije umuhamagaro wabo. Till they finish their calling. Mube maso. Be watchful, child. Isi yahinduye inyigisho. God has changed the teachings. Hari inyigisho z'ishyari. There are teachings of jealousy. Hari inyigisho There are z'ishyari. teachings of jealousy only. Muhagarare mu byo mwize. Stand firm in your faith, church. Mutange icyacumi ntimuzakena. Pay your tithes, you will not be Mufashe poor. abakene ntacyo Help muzaba. the poor, you will not lack anything. Mwikomeze mu Be mitima. strengthened in your hearts. Hey. Hallelujah. Kubw'imihigo myinshi mwahize. Because of the many vows you have vowed. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo amasho yashira mu biraro nizera isezerano kubw'imihigo Myinshi mwahize. Ko mutazacogora. Nubwo amasho yashira mu biraro. Amina. Ndaje gatoya muri I'm muri coming back soon. Nari ngiye kubabwira ngo mwicare. I was going to tell you to sit, Usanga sinjye wababwiye ngo but muhaguruke. then I found I didn't tell you to stand up. Naba anyway. nivanze kabisa. So then I would be confusing myself. Mube maso. Be watchful. Mube maso. Be watchful. Mwikomeze. And be strengthened. Mukomerere mu byo mwize. Be firm in your faith. Niba aha hantu warahaboneye umugisha. If you have had a blessing in this place, hallelujah. Niba umukozi w'Imana yaragusengeye ukaba delivery. If the servant of God prayed for you and you were delivered, Uyu munsi nawe ukaba uhagaze mu and bantu today uhagaze you're neza. standing among people, Abantu bamukwangishe koko nawe utera amabuye. so people may make you hate him and you also hate him. Hagarara mu byo wize. Stand firm in your faith. Hagarara mu byo wabonye. Stand firm in what you have seen. Mana si rimwe kandi si kabiri. Nabonye ineza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri. Nabonye ineza Mana yawe. si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri. Nabonye ineza Mana si yawe. rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Ahara Marira wahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. ahara Marira wahinduye umunezero. Cyubahiro. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. ubwo uraje rero ngo none se ngo umushumba ngo utamuvuga neza ngo si boss wawe. Now you're going to say, if you don't speak good about him, isn't he your boss? Ndamaze. He's my boss. Maze noneho. Now, niba nyoboye neza mbizire se. if he leads me well, then why should I niba nyoboye complain? neza mbiceceke If se. he has led me well, why should I keep silent? Zaje kubivuga mu isoko se. Should I go and say about it in the market? Ngomba kubivuga. I should speak it here. Kandi ndabivugana umutima wose. And I speak it with my whole heart. Kandi And I'm proud. mfite ishema. Yes. Je suis fier. So what should I do? Kuyoborwa n'umugabo ufite ibitekerezo. To be led by a man who has such a mindset like him. Amina. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. 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 Amaboko aracyari mazima. You still have your hands with Yeah, hallelujah. Hallelujah. Ahara Maria wahinduye umunezero. Ahara Marira ana wahinduye umunezero. Ahara Marira ana wahinduye umunezero. Hallelujah. izaguhanagura amarira yose warize mutima we. Hallelujah. Hallelujah. Shima Imana mutima wanjye we. Shima Imana mutima we. Shima Imana. Shima Imana mutima wanjye we. Shima Imana mutima we. Iyo bikomeye. Iyo bikomeye Wihebye ubabaye. Iragutabara mutima we. Iyo bikomeye. Iyo bikomeye Jina la Bwana. Hallelujah. Iragutabara mutima we. Amina. Amen. Mwihangane. Mwicare gatoya. Be patient and sit Which a are little got- bit. Mwicare gatoya mbabwire. Sit down a short time and then I speak to you. Amen. Amen. Ndumva. I feel, Amen. amen. Ndumva hari umuntu I feel there is a person here. waje guterana. They came in this congregation. Nataha. If they go home, We afite amateraniro abiri. they have two services. Hari iringiri. There is this service, Hari amasengesho y'iminsi 40. the 40 days prayer. Ariko But ndagira ngo iri teraniro I want that this service, tureke kunezerwa gusa. let us not be pleased only. Tugire umuntu tugaburira wari ugiye kuburara. Let's give food to somebody who was going Umuntu to sleep on wumva an empty arimo stomach. atekereza akavuga ati shani mwifashirizwe muraje mwebwe. The one who was saying, just be pleased because you know. Ndagira ngo uwo muntu ahaguruke. I would Umuntu like uzi that ko person yera mu mufuka no mu mutima. to stand up that they are clear, they are Nahagarare empty in vuba their cyane, heart nagire and vuba. in their pockets. Umuntu wumva afite Stand up. ikibazo. Yego Be papa. bold. Hallelujah. 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 Wowe You, amen. buretse gatoya. Babiri. Two. Aba amen. bantu babiri. These two men, Harundi there is another one in the batatu muze corner. hano muze muhagarare. Three hano. people. You may come forward Muhana intera hari iruhande rwa and pasiteri just gato. give yourself space. My God. Thank you. Aba bantu These people. umwuka yabimbwiye ndavuga nti The Spirit has told me this, and I said, okay, i Kigali. in Kigali, Kigali it is difficult. ubu nari nabitinye mbese ubu nari ngiye So gutaha. I was scared of saying this. I was going Ariko to go home nkurikije with ko it. nababwiye ngo nagatogo. But then remember, I told you I'm going to mix everything. Hari intebe hariya baba bicaye kuko nta Yes. cyangwa they muricara muhana intera hariya sit abantu nearby. batatu. Three people. Aha. Iki giseke nabona nta kintu kirimo. I can see there is nothing Hariya in nacyo nta this kirimo. basket. Nothing as well. Aba bantu hari akantu wabaha. Can you give something to these people? Mwemuretse. Niba usigaranye tike ntuyizane. If you're remaining with your transport, don't bring it here. Arakore tugira amarangamutima. You know, we believers or Ushaka born kuvuga uti again, we are ndemera so ngende emotional. n'amaguru.
You say, I'll give out my transport. ushobora kugenda n'amaguru You may walk on foot. wajya kuminuka hariya atari kwa pasiteri tuzabagira dute. By the time you get down there, you say, what about these pastors? Itike yanjye ntigiye Now my transport has gone. gireke. Just leave your Ariko niba transport. uzi ko hari akantu wakoraho ukagira kandi usigara. But if you know that you can touch somewhere Aba and remaining with something, Tubane muri uyu munezero. let it joyful Niba with taha. these people. If they go home, Imbabura bayicane bari kuririmba they should izidirimbo. lighten their charcoal stove. Erega ibintu byatangiye. Now we have started. Nta bintu byinshi. We are not going Twatangiye, into much twagiye. things. Amen. Ahara marira wahahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. Muhana intera mwitonde Give yourself space as mubikore mu isuku mubikore mu mwanya we are walking. twubahiriza We are Mani baho respecting umugisha the cyane. preventive Mani baho measures umugisha of the cyane. COVID-19. yewe May data we God bless you so abantu much. b'abandi nari mbahombeje kabisa The Imana imbabarire. people were going into a law. yewe ahara marira wahahinduye ahara marira wahahinduye umunezero. ahara Marira marira wahinduye umunezero. hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Mana ya My God. uzatwigishe kumvira umwuka. Always teach us to listen to the Holy Spirit and obey harya Him. twateye ubwoba niki What scared us anyway? umviye inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. umviye inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. ab'imitima inakiye barimbukiye ubutayu, ukuye Yesu na Kalebu abagabo Imana yishimiraga. ukuye Yoshua na Kalebu abagabo Imana yishimiraga. yemerera mana Gendane nawe ubutayu nta byiza bibayo. yemerera mana gendane nawe ubutayu nta byiza bibayo. hindukira ureba aho uhagaze, ni mu nzira isubiramwe Egiputa. emera uve mu rugabangabo, wikererezwa n'Abanyegiputa. hindukira ureba aho uhagaze, ni mu nzira isubiramwe Egiputa. emera uve mu Jina la Bwana. rugabangabo, wikererezwa n'Abanyegiputa. mana wagendanye natwe imyaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. mana wagendanye natwe imyaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. yemerera haleluya Nange nawe mu butayu ntazizabibayo. babonye ya nyanja icikamo,
babonye inkingi y'umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko barakabarinangira babonye ya nyanja icikamo babonye inkingi y'umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko barakabarinangira mana waje danye natwe imyaka yose ubutayu bituzibagirwa ibyo wakoze yemerera gendane mu butayu kina la Bwana yemerera gendane mu butayu tuyisubahiro Pastor Patrick na Pastor nimudufashe muhuze iyi nkunga. You may help us to count these contributions. Mwadufasha mukabikora vuba. You may help us to do it very quick. Mwajya hariya nta kibazo. You may go aside. Cyangwa hari abandi bataraza. Ahara marira wahahinduye umunezero mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe 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 ahara Maria wahinduye umunezero ahara Maria wahinduye umunezero tuyihe icyubahiro haleluya haleluya Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Hey hallelujah. Hallelujah. Mana nzagushimisha umutima wanjye zavuga ibigwi cy'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye mana we byabihe byari bikomeye warabihinduye mana imbere yacu hari gacuza umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara Hallelujah. Hallelujah. umva Listen. ndashaka kumenyesha ko I want to tell you that uyu mwanya mutoya in this short moment, muri uku gusoza iri teraniro in this completing or concluding imana this, yaza kurusha umurabyo God may come like lightning. imana ishobora kukuzaho God may ikagutabara appear more than people may appear. imana yahindura ibintu mu buzima God bwawe may change things in your life. uyu mwanya In this short mutoya moment that is ku munsi wa remaining, 31 on this 31st day, imana that is yahindura now, ubuzima bwawe God can change your life. ititaye ku byo wanyuzemo Regardless of what you have gone through. ititaye mu ntambara Regardless of the battles you encountered. ititaye ku byo wabayemo Regardless of what you have gone through. ititaye ku marira Regardless warize of the tears you have cried. Hallelujah. wowe ntumeze nk'abantu gutubwira ibinyoma
kandi ntukora nk'abantu wicuza ibyo ukomeza neza isezerano kugeza ibihe bihumbi mana ntuneze nk'abantu kandi ntukora nk'abo ukomeza neza isezerano kugeza mana we mana ntuneze nk'abantu kandi ntukora nk'abo wowe ntuduhemuka kandi ntukoza isoni habwa ikuzo mana yacu turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza turacurahira haleluya turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye wowe ntuduhemuka kandi ntukoza isoni habwa ikuzo mana yacu turabikwiye amashyi menshi n'impundu abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntuduhemuka kandi ntukoza isoni habwa ikuzo mana yacu turabikwiye haleluya reka dutuze gato Let us be silent for subiza amaso inyuma look back wibuke urugendo wagendanye n'Imana and remember the journey you have walked with God. uyu munsi wabishoboye Today you were able, ejo byagukubise hasi tomorrow you fell down, ukongera ukabyuka again you would rise up. mukristo yaravuze ngo wa mwanzi we wingi The kwishima believer hejuru said, you enemy do not be joyful on me. ningwa nzabyuka When I fall I will stand up. Imana ishimwe ko yongeye kutubyutsa Praise be to God that he has Imana arised ishimwe ko us yongeye again. kutubyutsa Praise be to God that he has arised us again. Dirira Hallelujah. ridememe do popestanza la genema golonga ya date de pestanza le bano nongo ya do te pepela dirira ridetonte koto pepela mama ayunga la ja yesisele la rome oh Hallelujah. alilila dongala ya ngabo pepela momila ni de stusta salaja ya bapa pomea olonga memela mide pepemela olome My God. My God. pepe sengera mu mutima wawe ubwira Imana ngo ku munsi wa 31 Pray in your heart and tell God on this 31st numva day, nongeye gufata undi muhigo I again make another vow. numva nongeye gufata indi ngamba I feel I'm taking other plans yo kuvugurura ibyangiritse to take control of what has been aho wambonyeho destroyed. umugayo Where you have seen me defiling you, Lord, wowe ntujya uhemuka you are never so shameful to anyone. ah My God. yeah abacuranzi mwe muretse gato The instruments should keep silent.
abapapa Fathers, urugo rwaguhanze amaso, your home, your marriage is facing you. hari ibyo washoboye, hari ibyo utashoboye, There are some things you were able to do. ariko hari umugabo ubatunze mwese. But there is only one man who makes you survive. Uwo niwe utureberera, And he is the one who looks over upon us. yabanye natwe muri covid, He has been with us in the COVID pandemic. yabanye natwe muri guma mu rugo. He was with us in the isolations. Tuzi impamvu wasigaye, You don't know why you were left. tuzi impamvu warwaye You ugakira. don't know why you got sick and got healed. Harimo umugambi w'Imana, There is a plan of God in it. harimo umugambi w'Imana, There is a plan of God in it. harimo umugambi w'Imana. There is a plan of God in it. Tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke, tuzamuke wa musozi wera. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro. Wibutse abasigaye, mwegere ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuzamuke kuri wa musozi wera. Hallelujah! Hallelujah! Mana tuguhaye icyubahiro, God, we give you the honor. Mana tugushimiye kuri iri teraniro, God, we thank you for this service. iteraniro ry'abera. The service of the saints. Imitima irabohotse, The hearts have been delivered. imitima The irakunezererewe, hearts are so pleased with you. twongeye And kubakwa, again we have been built. twongeye We have gusanwa, been built, my God. twongeye kuzamuka We have umusozi, climbed again to the mountain. umusozi duhuriraho The nawe, mountain where we encounter you, Lord. umusozi dukorana The nawe. mountain in which we walk along with Wongere you. utunezerererwe, Again be pleased with us, Lord. wongere utwishimire nko mu Again be minsi ya pleased with kera. us like the latter days. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, In the old days, what had peace in you, tugufite they had peace. ntitwifuza undi We murengezi. have you, we do not need any redeemer. Mana wadutabaraga mu minsi The ya God who kera, helped us in the old age, nanone uzaturengera so you will come to our rescue tugeze ku gupfa. until we die. Umuyaga w'ishuhe The wind from the east, urawuturinde, my God, protect us from it uzatubera ubuturo and be our dwelling, Lord. budashira iteka. That is always for us there Udukomereze mu byo forever. twizeye, Strengthen us in our faith. udukomereze muri izi mpinduka, Strengthen us in this transformation. udukomereze muri iyi si ishaje, Strengthen us in this old world. duhagararane nawe, That we should stand with you, Lord. tutanyeganyega, Without being shaken at all. tudasubira Without inyuma, backsliding at all. kugeza dushoje. Until when we complete this journey. Ugize neza, You did well, my God. ni mu izina rya Yesu In Kristo, the name of Jesus Christ, Lord. amen, Amen. amen.